بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. الحمد لله. Supatan tadi. Begitu kita lihat nama kan? Tanginum kok. Tanginum. Oke, alhamdulillah. Supatan tadi istirahat tadi. Dan begini pun dunia ini cair ini. Sesuai ada pasti. Sa dunia tu asal masing-masing apa yang pe nasat nen pe yang ngalal nen. Semoga ini harap tadi asal dia kekeraatan bi. Supatan tadi semua yang istirahat tadi semua nabian. Asal sihin nga pina kay bekat ne. Bekat lagi tadi aman dembua besar. Yene manusia ye hinalal bisa dinaplay we na sa amian bang tihinang na sikinan masuk Allah subhanahu wa ta'ala sa kiamat. Inna si TV me lugtan bi bang kisagetan sa dembua mian bisarahin dengan bisara TV semoga Nabi TV Muhammad sallallahu alaihi wasallam masara kita hindi gebe ke surga manusiain bang sahin. Yan bisarahin. Sipo ito, pinadyan TV pesuno si ka number 2. Bisa tabi sa lumihan, dambuwa duk na may pangnet tel lupi. So, may danutan bi, dambuwa lay. Bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gepin na may surga ahin sabihan. Kung ito tinilaw kun, pag magtamang-tamang kita bi, bang sine, manusia mengi surga tabi sarawe. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si manabihan. Pesa piti begitu, gay pen na may surga manusiain bangsa men tinang nen piun bi ko sin nakame be semana kuhin legat de sebu bakas te bisarate bi semana ya sisi semalik sira ka ke enu nen ni ada buah manusia dari sara wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam do semana bisarate bi dagaro pe kal se min subject bi gay pen na may surga ya amihan sine yen number tagna na subject bi sina ka be sabi itu ambang dengke pak si ini si Anas manusia fitnah foto-foto beda aku semari sini mana semari Nabi Muhammad aha si Nabi main subject tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata namam au tadhir us pesno lay ko principal ba si karo na may punto na ini punto na ini yung bisratan di yene bisrat yene namam yene magpitna terus semaramihan besuno si magpitnahin selina atau sakane yene magpintibi ngelimut besuno si terus besuno yene sampai magjasus yene binte mag-estu magsamen magkano niya magtampo nila si kedua amban namima dari sarwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tin la yadkhulul jannata qati'un in si kedua bagaimana ini subjek Nabi ke hinalal surga ini manusia ini pangtalanggal ini enggak benisara may amal lay may amal ya sumegwa la yadkhulul jannata namam la yadkhulul jannata qati'un bisara kaptangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino si kedua ke pedne magesek surga yene manusiain. Kada berisara male ye manusiain magesek surga bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinne qatiun. Tina qatiun yene mektat kesilasa kesina manusia. Si kedua bang pikir-pikir TV me hinang dua ini nang bandang buah si dua asal dikit-dikit tu sikit TV. So enin tagnaan en hadjet
تبصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة قاطع لا يدخل جنة نمام ولا يدخل جنة قاطع جيم كيسك سورغا بين ينه manusia yene memekat keselesai manusia etin ngalasa sepek kesina manusia aman tiri kebe tagna tibisrat bine yene me moto ini diki do sikite bi nik bobe sa samen diki buye ke hati ya hajje kaman hajje sallallahu alaihi wasallam yene tandarin hajje sallallahu subhanahu wa ta'ala hajje busaiden yene tibisar wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang niya manusia nagpitna nagbobo bisara sa amin nagsudnen karena pamakaat ang bandeng magbisara sirangke pak gin asal hiraram kedua Allah subhanahu wa ta'ala may manusia alay dalam surga dapat sa loob si kedua subject bang niya manusia nagbektat kesilasa nagbektat kesilasa si antara manusia si antara ada sa amin iyan dapat sa loob gipinasik wa Allah subhanahu wa ta'ala dalam surga napintero may berkat keselatatu kaniya di kido sempat-sempat may magana simple di kido sikit bi ide ko garo niya nating do sikit sa amin nobus buine ke hajji hati si Allah subhanahu wa ta'ala yene memekat keselasaan sa amin ge hinalal ge pinasik Allah subhanahu wa ta'ala dalam surga mula-mula anta sa inge pagdekat keselasaan sehingga daro kita pasong senule sehingga pagdekat keselasaan dan ero pente pagipirain ero penghedite magdekat keselasaan pagkamagti mana maglulukibin diba niya ada mo ani pinaman bayan subagay amagtimanin makasari amagtimanin asal hajje birbisaranan si Allah subhanahu wa ta'ala bang magtiman manusia tiba hinalal wa Allah pinaniya wa Allah subhanahu wa ta'ala sara magkawinin duk pinaniya isab magtimanin sayidun bang manusiain us kinawin lain na siya magdambua sa amin umus paglain magdambua gay hatul gay hap kaya luban ng gay hap yan pagkaaran sa siwa ko siya magdambua asal gay surut pinaniya isab sarain wa Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa siya magtiman sumagawa makasari bang na pintala sabab hajji sabab sisara Allah subhanahu wa ta'ala nagtiman makasari bangge pinta nagsunod at banggihap pag lumat ng gihap pag dunya na sabi sumagawa hinaramin lai bang pinta maglukibin gani sabab lai pinte sara amat sa Allah subhanahu wa ta'ala iyan makasari us dadara pinta bisarata iyan sumagawa kita duman siya maglukibin kuwa inge pagdekat kesilasahin gete kesate yung sa inge ubus misal na nan sinin kekahan lasa mo lang apa intenya so tiya to si kam si daru sikirinin asal kekahan ang bankam yakan nan sinin pita yakan kita bi nakam si pura sisab yakanin lagam sempu penia niya suwi las bang pen penia sikam dan ro pente me suwi di India pe Bangladesh me Pakistan me Sudan me Arab League so si pe kesikam hanja yakanin ada kala penia petek kesikam saitanin sinasat ghalib dukindaba pinedia si siye megcingkin kinesi supaya niya lebayan supaya hanja ghalib dukindam makapagsasa supaya hajja inda maruk galib duk si Malik makapagsasa atawanan si Malik pagyahap usahanan hap miyan sambat-sambat edwin kitaanin kemon kam ng sinin ipag tumpuk-tumpukan bisabihan si Malik kinotamputoban jiningki supaya tumahala ang bandin tremehunin supaya tumahala ang banteremehunin supaya tumahala ang ban usahanin supaya miyan tahala ang ban sweldo sa amin binisarab-sarahan ini sab umus sumagay kay tibistara sa kay si Malik lay mo bisara gaka magsasadok si Malik gaka ba sumaysay yan ilay sa kepak sabihan umus na si Malik tumahala na ni anap yung buha sikimot hat sa balan nen sikimot hap chip nen sikimot pin na pinakahadya na sabihan miyan bilik ng pagurong kita hindi ini sab jiningki
ini sebisiningki sampai tiad dawe bisikibot tuhala ni sab ero ko misal ko sikita bi misal ko sikita bi sayen dan ro pinte we matalalay ako isi umulamam si Boksi isi Rawda si Basir isi Sulaimania si Hasan isi Badia si Kaya si Abdu kaya dan ro sabi binisarat naman kasi singki bangkay matalahin mismo 20 ka binisarat itu kami dan buat rumah itu binisarahin siya itu binisarahin pag pasal magpagkat kisalasa nangi dumahin dumanahan sa mangkin ha kaya nan kita nagpagkat kisalasa dekat kisalasa bi bang subay kita manan tabi andratan bi alatan bisamian duk bang subay ten asal lu kay pagsuntok suway duk si niyan kibot kay pagsuntok galib duk indaba kay pagsuntok si Malik duk si Siro dumay dumay sa iba iroy iyan magtanda sumagwa kuy ene pinte mangkin ni bistati bisin mangkin dekat kisalasa bi bang subay na si magtanda gay subay ko tabi bisamian aja ipama sa ako sa amian ni amban kiti nagcingki amban ng buwa bisan ng buwa bisan gehe pinte sa amin lumagharap lumagpeswaya lumagano subay pa niya si kiti bisa amin ekip ene niyan zingir ng pingatan bi sipong tiniti bile sampai kipeg sabi ne sampai kipeg bisara ne sampai kipeg niyan lubag kipeg kabot ne niyan tere kena nilai penia ene tatu rahimin penia ene meg bekat keselasai bang penia inin yenin tebisara ne penia na si bisara ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan gay pen na big esek surga manusia sayen kekinaan may bekat keselasa kinaan din may bekat keselasa siya naubos sayen nyamagis na gay bekat keselasa ne bang yatin na ene yan suwede ng buwa lumay suwede ng buwa kawani bisan dume yan dembo bangsa dembo ayatanin bisan dume Bangladesin kasingkirin bisan dume Indiahin kasingkirin sampai na India la si India teringki ke Selanda sampai na milikan si Amerikan dia magisa eten latak dumen sa na kisingkian sayen iyan gated tebisar gated tebisar wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia sa kahalan din ga berisar amal tebisar سمعوا لا يدخل الجنة قاطع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم جاي نكيسك سورة ين manusia megdekat keselesai atau megdekat keselesaian berkeselamian جاي نكيسك سورة أجاي نكيسك سورة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أوبس بسارة بسرو أمبان حديث أبي بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أصدر أن يجعل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. Ini syarat sunu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarat segitu. Gapin niya dose. Gani apin dose pinalakes wallahu subhanahu wa ta'ala pinaraidai wallahu subhanahu wa ta'ala si yele kehinang yele si dusa tuju Allah subhanahu wa ta'ala magdusa si manusia magdusa manusia si Allah subhanahu wa ta'ala gani aduse pinadaidai pagtos pinetek ka wallahu subhanahu wa ta'ala si iye si waktu magdusa ubus tumbasan Allah subhanahu wa ta'ala magtaus amman yene duse tuse elo dunya tahinang negape matay pinetek ka wallahu subhanahu wa ta'ala siye yenen duse asal hawi ene hawatandanen kinebunsihan wallahu subhanahu wa ta'ala bang tahinang we na yene duseinin pinetek ka wallahu subhanahu wa ta'ala siye hukuman nen ene siksa na tawa ene yan tumbas eduseli ina dusehin bang tahinang pinna we manusia tuse elo dunya pinetek ka magtaus wallahu subhanahu wa ta'ala tuus elo dunya magtaus ere tumbas dusen niya ubus wa ma yadakhiruhu bil akhirat lahu bil akhirat sedipe yene pangagat tumbas siksa malisen daw sa lokama dusan yene si megene bang pegmian dusen tuus elo dunya nagtos tunumbasan wallahu subhanahu wa ta'ala sa pinetek kasab nen okay ne bang pagkawat sa lokama gaane puas ne so gay dusenin hetin doble sedi magtaus pinetek ka wallahu subhanahu wa ta'ala
dus bang tahinang wa na dusen tu sa ladunya nagtos siniksa nagtos pinetek wallahu subhanahu wa taala tu sa ladunya siya pa etong basten tung bas ene yan kalatan hinang namian duk seddi bisa pangadiyahin tabot sa lokamat din lesi dalam marka jahannam peniksa wallahu subhanahu wa taala siya samia ito bele dua tu tinumbasan tu sa ladunya sa waktu kelum na pe pinagite si wallahu subhanahu wa taala siya ye ene men tanda edu semen bang tahin kasalgitan kinaban wallahu subhanahu wa taala la siya la tinsi Allah subhanahu wa taala duk tanda den hadje pangadiye pe seddi pe pangadiye tabot sa lokamat duse ine tumbas niyan kalatan ng tabot sa lokamat leselo akhirat si harapan Allah subhanahu wa taala ina duseli kaysa pinne yene min al-baghi wa qadiyat due duse nanti bisa disuekin bisara sebenarnya si bisara ini due duse bang tehinang wa manusia tu si elo dunya si waktu kelunne gay inutangan Allah subhanahu wa taala nagtosi sa pinne pinetekka wallahu subhanahu wa taala si itong basten yene kalatan sumegwa ada kala giteles manusia yan wa even tumbas dusene ambar Allah subhanahu wa taala lebeyan bayu etin pakilasanen bayu telesanen bebetek kasihin sumegwa ini yan sababan pinetek kasiye yene kalatan yan sababan pinetek kasiye yene mian asab yan wallahu subhanahu wa taala bang tehil bagi asab tehil ang wala dusun wa kiwine kine isa yene pinne min al-baghi kedue wa qatiyatur rahim yan duse be kayu bang tehina wa manusia pinetek ka wallahu subhanahu wa taala siya tu selo dunya pe si waktu elum ne pe duse domen man ke pinetek ka siksain domen man ke pinetek ka siya bang suwe ne mati te le selo le dalam kubur atau selo kiamat takay si lo akhirat megwa si waktu kelum ne pe bang si waktu ye me kehirang dusa dua perkalainin gay pe pinapatay wa Allah subhanahu wa taala masih pinetek ka siya siksain si waktu pinetek pinelesa siya siksain wa Allah subhanahu wa taala tu pe si elo dunya kaysa al-baghi wa qatiyatu sikidu qatiyatu rahim ina al-baghi bang binisara sila lalu dan ina magjizina manusia magjina lalu dan bang niya lalu dan magjina gay pe si pinapatay wa Allah subhanahu wa taala tinumbasan na siya waktu kelum de ina baywan tumbas pinetekkan na kasigpitan pinetek inanan na artaanun ina na sana iyan kasi pinetek ka Allah subhanahu wa ta'ala sayin sumagwa siksa itu juga usahaman ini kikinang kaysa al-baghi bang ministara si pasalala den ini magsira bigyan ang gay pinte alasamian kaysa si kedua al-baghi ministara al-dhulm yene nganyaya si pagkisino manusia sa amin nganyaya ng doarta maaruman si ishak mo sa amin ina sa amin laing anyayano pong tinainon al-baghi yene makalando yene pengon parano peng estelo yene peng jingkino yene pong tinainon sa amin Islam enen al-baghi al-baghirin kemon lahi kerupang antepone bisara sampean bisarata siakan bang pinda al-baghi muzawa atin makalando kung Firaun le makalando na tada sa kerupang makalando ne yene kerupang manusia bang tehinang we manusia ini tu si elo dunya yedu sa ini gay pe pinapati wallahu subhanahu wa taala tu pe si kelum ne masih pinelesahan wallahu subhanahu wa taala arab atau siksa si waktu kelum ne tu sa dunya sumegwa bisang gate lesane dayuan bebian pemetek Allah subhanahu wa taala sisiksain emen al-baghi sikedue wa qatiyatur rahim ini bisrat itu ini manusia yang tidak mekat keselasan manusia mekat keselasan lelan negerende nege gay pie penapati seddi du dobla dusen seddi dusen selo dunya seddi azab selo dunya duk ipalai wa ma yadakhiru lahu yo pelafira ipalai pangagan wallahu subhanahu wa taala si ikaw yene menginang busele yene tumbas tuntab celokya dua dusay dua tumbasin si waktu kelum duk si waktu kelum bat tu selo dunya duk si waktu kelum le selo akhirat samian
bang kehinang wa manusia yene zulm yene mekemon kerupangan tus ine bion kerupangan bion keladan tehinang na tu duk tehinang no ene sampai memekat keselesai dua perkara ini sialo dunia ye siniksa ni andang Allah Subhanahu wa taala duk pagtaabot sialo kiamat tambah-tambah pelai para siksaan Allah Subhanahu wa taala dua perkara ini wa qati'atur rahim ubus dan buah oras amban hadis Aisyah radhiyallahu anha disarai anda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan buah oras pendek misara inakahan dia we eladen Aisyah inakahan wa Rasul sallallahu alaihi wasallam pendek wa Aisyah dia surat tupakadi bulan Ramadan sebulan Syaban. Oh, sa pendek itu tak pendek kita umawat sebulan Syaban. Enggak pada Ramadan. Us bagas petek kapin na si aku dibuhi. Dan buah malaikat amar Allah Subhanahu wa taala ni Jibril. Atau ni Jibril petek kapin na si aku si Jibril. Pin bisa na si akuhin. Sa iminin pin o pin de Muhammad sangem yene laylat nisf Sa'ban. Sangem si pinengan ene bulan Sa'ban. Umos si kuitutu pinne sangiminin pinne akanti ka pinne o Muhammad bin Jibril alaihi salatu wasalam. Inin inistorihan na Aisyah. Isran dan sana. May sakewus na story Rasul sallallahu alaihi wasallam duk si Jibril alaihi salatu wasalam inistorihan na sa buwe ne andanen istri sibilin sih. Jadi bisara amar Allah Subhanahu wa taala binoo wa sibil pipu si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinne ko itu pinne ema rasmian Saban, ising Saban. Ubus aga ante ke pinne o Muhammad bin Jibril alaihi salatu wasallam. Walillahi utaqa walillahi fiha utaqa minan nar. Ko itu pinne si singini kita ilas sing Saban le. Allah Ta'ala pinne meluas pinne manusia gate itong ekhanda na bubu Allah Subhanahu wa taala amban me manusia takabusu dalam neraka jahanam kinabayan Allah Subhanahu wa taala pinaluas ini manusia mian muslimin inda buat pinta amban me mian fadilat Syaban sudah kan diberlai maudu ten sien sudah gua itu tajib saleh pinta ruk komplit bisrahin lain si ini subjektif begitu tu Nebuah bain Allah Subhanahu wa taala yene manusia takabusu tabakus ta'il dalam neraka. So sebut itu le pinebuah bin si sudah tuinin wa Allah Subhanahu wa taala amban dalam neraka jahanam. Us ketahuan nu pinne ekhan den bangkuing ekhan den geke tuhan we manusia dan buah-buah pinne mengatakan duk ekhan den pinne bang teitung mu pinne ekhan bu kempingian بعدد شعور الغنم kan mian bukan bingian pinne ko kan bukan bingian kan manusia pinne buah Allah Subhanahu wa taala ampan dalam neraka jahanam si kurasnya wala adin kita itu tamanan dan buah Allah Subhanahu wa taala mengetahuan yehin kan penitung pinalwasne ampan dalam neraka jahanam si kurasnya umus Sumewa pinne Nabi Muhammad si Jibril alaihi salatu wasallam o Muhammad. Akante kau pinne sehingga ng Allah Subhanahu wa taala ko ituhin si ipon ne inakan ko itulay. Sumewa dia pinne lai gay pinayaman mo ene. Ito ng gailamod wene pineluas. Amban dilen neraka jahanam. Teke suwa ne lai si ipon ne mian. Lai pamarka tekilale wallahu Subhanahu wa taala ni alai patanda si ipun simian ge penne pinetuot we de pineluas ilibri ang bandel mereka sana bisa sibilin pusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini si Muhammad ini pindah kanon ko Jibril alaihi salatu wasallam pinne bisaranan pinne la yanzurullahu fiha ila musyrikin ilai Allah Subhanahu wa taala Paman ne ke mon ipun ne milidem narka jahanam takabus pinaluas we
Sumagwa niya ga tepe luas wallahu subhanahu wa ta'ala ga pine sakop lai pine luas. Ina tagatag na ga pine pinayaman wallahu subhanahu wa ta'ala. O Muhammad bin Jibril ga pine pinayaman iti ga tinabang ga pine luas. Amban narka jahannam aman dalam ebut bangipin ni manusia nagsirik kasiguto sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tagatag na bisrate bin gana bisrate bin bagsika sa ene poranten bi sumegwa kiti bi asal nagpetali mo naman karna nagibisirik poran pinakahadya na duse tuju Allah subhanahu wa ta'ala bang ene magsirik tuju. Siwektuyan ga pen ne pinayaman Allah subhanahu wa ta'ala agog sirik namin kasiguto. Sige duwe. Ga pen ne wala ila musahin. Ga pen ne manusia. Ibun Allah subhanahu wa ta'ala kaysa ang nagsirik ka pinayaman Allah subhanahu wa ta'ala ka pinalus ang madalang marka surah 9 wala ila musahin si keduedok yene pinne manusia ga pinaluas Allah subhanahu wa ta'ala pinne bang yene manusia dhun zalim yene pinne buti bisara al-bahi bisara al-lumiyane pinne kemon kerupangan tihinang ila ga pinayaman Allah subhanahu wa ta'ala umus wala ila taati rahimin ini subjektif ikutin sekitar lunen duk ini manusia nekat kesilasa gak pinaw Allah subhanahu wa ta'ala gak pinaw Allah subhanahu wa ta'ala pinaluas oras mian ampan telembar kajandam yene manusia nekat kesilasa itin haine hawatan dak hijenen Allah subhanahu wa ta'ala bang nekat kesilasa hingga sabab ne itin megbonok manusia hingga sabab ne diman si kesebendalan nege pulak balik manusiain gara kesabab desamian iya tu haji duse bisan diki sedikit taman diki di sepemian tadi sumbe gua ini tandaan haji tamanan haji si Allah subhanahu wa ta'ala ganya penumbas Tuhan jadi ambat ini dalam ebut manusia ini dalam gihara lo ini dalam semua ini kat keselesai umus kesuno wala ila musbirin gak ada verbi subjektif bisa ini gak pinaluas orasmian yene manusia gak pinaluas orasmian yene manusia musbil gak kastigere dusa musbilin gak kastigere malik niya pentalun bidisel ten bidisel diawa amban buku-buku tistin sige tinatepang niya bang natop te bisamen ko asumar to samen diawa bang proteste ko istil to magtop progress to ete musbilinin ine magpatasem makeup bang isa ete na ano bang diawa bang buku proteste sa megin hadis sahiya ine top 10 diawa marinin dia mencari ete ine dalam sultan ye dalam narka Allah subhanahu wa ta'ala balik kita bipisi kesebenaran bistratim wala ila musbilin jay pinayaman Allah subhanahu wa ta'ala bang manusia imbeg semmek bedju'nen ata gemis nen topnen diawa ampan yene niyan buku-buku betis nene enu nen tandaan itu sunnatin rasulin jay manjari pinariyawa yene semmek ampan buku betis nen banglela banglela so bang may kirantihan nagkadaan tabi game banjari semnek din awayaden pinayata aman bukubetis sabi enu gambi sikite bibegelan so akan kan hanten bi bang semnek si ko me ga sa ko bang den samen nagisbal so me wa kiti megelan sabi no se nasuman si wallahu alam ayatin din mabuwas Allah subhanahu wa ta'ala niyan tusin sunnat ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk tinta bisranen gay kita manjari magsemnek etin bang jawa amban ene bukubetis di sabihan ini labi-labi tet banganu niyan pagi-pagi diskusanin bagian depende eme top meruya ne top mega mistanan gimana ubus demikian si pantalo pagi bagas tapayaman ko dalam nadwar itu pagi diskusan sa amin nus ene bentu niyan pagi sa kekan ng manusia apa betul Arabia paglalasano semek paglasme paghud maano sa amin ero sa amin lain sa amin liang magano magpenon sa amin so di arisa nus ero na no depende sa alay ini sinyate sumegua bang bahasa kekahan megperunan megpe ta sa meglay
asal lu penia asia in kita kapurin nangkan bang penia lu kapurin ini ya bang de ko takabur epina siri epina magtakapurin kanya dan buat menjadi manusia dan buat Allah Subhanahu wa taala magtakapurin iya milik ko teman dengan siksa kaya deh dua bit mau tapi pasun pakai ten bang pagbangon sana insyaallah insyaallah bang yan koro no TV so wallahu alam semang sa buhat TV paturin me taman me sing me itu sa ilikatin graw pigi song kopretsan so ma sa buhat TV yan ngaro pagi sran TV sa yan so masih insyaallah continue sa TV ni pa me dua pero dua pa panutan TV sa tan bi isa pranatan bi ne yan yene manan le kero de qadu rahiminin continue dua TV kemon sa yan kubus مسبالين لابد بالله jadi lambut tebisara wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bental bisara bang similahan kita binekemon ga sakup lai peneluas ga sakup lai peneaman wallahu subhanahu wa taala am bandelem markazana peneluas yene musbil siap ene bang ta semek dan atau sa ko bisara gan kubus pesuno wala ila akli walidayhi garab tawat besok putih ini dia manusia ye kelumanen tegelanne ellum pinekelum wa Allah subhanahu wa taala magabut dua metatuane gadara kelumanne losa tepet nungga silue nunggan metatuane atau orang dua metatuane sabe ningga ben demut tini pineken jeruisa binen elu dan sabian ire nungga dua metatuane sabe gada kelumanne gene ke bisara sina nok sam asamian losa tepet etin inamahan do ene be metatuan din bisan tungana anu la sam kana kibtut dengan man metatuan waqli aqli iwalidayhi us sike pesuno wala ila mudminu khamrin inin ko itu pasap laglu sigitiwi gana niya bang tuwa gana niya bang bil bang anu samian sumegwa gene magsamu gay pinaluas si Allah subhanahu wa ta'ala ang bantele marka jahannam si bisa supat bisarinin yene bang manusiain adik naginong khamar naginong magkalam na po ito sa amin may beer may ano gana dikritin so may buha lusi kita bisilimitan sa lahat na po ito mas labi-labi na tayo pang les ang tagkami nung bisipok sa tagkami les ang tagkimili ilay sa tagkisikibot sa di siya sa nila sa amin di si ano ilay na buragahin sa amin inisitan ka sa amin pito yun dumari kami nawang kasa sumekwa din pelosa sa amin nalay sa mga kaya elemen pelikula luwin ano pinagatuan teka masambuangan ko akay bagas naman ito pinaman masilin naman naman sa masjid sumu-sumu pepahin din teka muskin magpaswara naman yan kakaan din ang oras yan yan sumu-sumu pinarang ko pinapachipin na pitagaropin ikanotan ko teka sumu-sumu pulang pepin alay masa dugtang makan na isibilang bantu ka ili kasamsamlang alo kayo dahilan na ikarangga ini numati suka iganti ng lusa kita di sabo ko ito si sina-sina manusia magsabo duk manakang sabo gay pinaluwas ko Allah subhanahu wa ta'ala ang bandilim narka sa hanam pinatok pa niya wala mudminu khamri ene bang paadik inatangam gani na atyan luman dalo sa tipit minong maginong makalamo sa amin na bang nagkana question life na yun okay ne okay rin naman gawag po na yung ngino pag-ibisan ito wala medyo surbol kamratinan yan ibisan ito ngino nasumya ko gawag nga so magdagang ko inayin sali ito magdagang keudok inom keudok mameli keo sa amin ano sali ito ina bang mag-alago ito na tabi-abian bang ina bewili sa ito pin isalan na rung isi na rung buo na rung sa amin sa bang ina hara sinsir sa ito keo demikian khamar sali ito magdagang keo etin meleli keo nginom keo ngosal keo niki ko sa amin sa ito magkalaw keo ni hinarap Allah subhanahu wa ta'ala layan tamanin bisratan bi yemen te bisara ni abi subjekinin de bisifat ne pi tu hadis niya enen siwat tumihan historis sibrilin amban bisara Allah subhanahu wa ta'ala dinak binaiga ro ene sa amin nabinen ubus mga sa bu nabihin bis antara sa amin enen bisarahin gene ke surga asi waktu yan so rasmian pinaluwas Allah subhanahu wa ta'ala
Kaya kitahuan manusia kan manusia dalam neraka jahanam suway manusia piye parkala mian ga ilamat Allah subhanahu wa ta'ala. Terus amban dan buala yene subjek itu tu yene mekat kesilasa da akiti mekat Islam mengkasa Islam. Bangga dunia tidak lu haje. Dumen piniapihatan bi. Kaya kita pun tinitan biyo mutos tingkit bersama selasa. Pinipedian atau tinimbak atau pinikitalo sa amanda ami haji tamana haji duse yening tandaan men bisaraku bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkiti ngizing gisi pung tinitibi ngizing gisi besabi mang isa bang aset diri bagsa bang usbate bis ay mas labi ne bang usbate kung tinite metatuat estepite sabian ini siling kita bikon ete bisarate bitu misalnya tu sikap sa sikinin sabian ame tu siling ka kami kenya ine bang naghirang dan buah hirang nagsulot mag-isipon sa magtabang sumewa dumen dumen maglimot dumen miyan cikisniki dumen miyan dewa tinawa sa amin ngayon tandaan haji dusain si Allah subhanahu wa ta'ala bang teniya sige tabi yene in magdekkat kasalasay tapos ang mamihan yung si Dumulan ng Dama ihatuto si naguratan di Enuin na murah-murahan bang pain kita insyaAllah inaligan wallahu subhanahu wa ta'ala ang panmedusainin na insyaAllah bangga demikian sabtay ko bebuti insyaAllah subhanahu wa ta'ala tawad siya Allah kiamat hindi kita bingarang mo ini dalam surga pinatala kita wallahu subhanahu wa ta'ala wa ini ang panarga sa handam sa kita hirang tibigyan ng perkara ini tapos ang banihin mian puasa subjektan bi sab puasa subjektan bi inun ne mian inaga demagbu suwi dia mian palemun ne suwi pamay ganti TV ka dua bentel besar dua